Savršeno složena meza? Da, moguće je. Suho meso isjeći na odgovarajuću debljinu. Naravno, ako niste u prilici sami da isječete meso, možete kupiti isječeno u prodavnici. Obratite pažnju da isječeno meso slažete baš kako ga isječete. Pratite linije mesa i masnoće jer ćete te linije pratiti kada budete slagali meso. Pa da počnemo sa slaganjem. Razmak između svakog komada mesa trebalo bi da bude isti. Složite meso onim redom kako ste ga sjekli, da svaka linija masnoće prati drugu liniju. Jednu vrstu suhog mesa slažemo ravno, a već sljedeću možemo slagati kao valovi. Sada ćemo složiti slaninu tako da je blago presavijemo, poput valova. Pokušajte obratiti pažnju i na boje. Na tamno suho meso stavljamo drugu neku svjetliju varijantu mesa. Uvijek pokušajte da meso slažete kombinujući ravno slaganje, valove, fišeke, ružice i na taj način dobijete uzdignutu ili 3D varijantu meze koja zatim izgleda mnogo bogatije. Evo vidite ovaj kontrast boja i efekat koji dobijemo kada složimo različite nijanse suhog mesa. Zbog slične nijanse boje, peku slažemo suprotno od suhog vrata. Ponavljam, obratite pažnju da razmak između mesa bude jednak. Po tome se razlikuje profesionalno složena meza od amatersko složene meze. Uvijek podvucite posljednje parče da meza izgleda ljepše, da se taj niz nastavlja. Znači podvučete da se taj niz slaganja nastavlja. Tako će meza izgledati mnogo ljepše. Ja sam se odlučio da pršut složim ovako kao zgužvani dio, to ja zovem ružice, znači jednostavno samo zgužvate onako da dobijete neki oblik nekoga cvijeta. U suštini bude meza uzdignuta, bogato izgleda, dobijemo tu 3D varijantu koju želimo da dobijemo i meza izgleda mnogo ljepše i dekorativnije. Također možemo mezu složiti i kao fišak, evo ja sam se odlučio da vam pokažem sad i varijantu slaganja fišaka. Fišak možete slagati skoro od svih tanjih, a malo većih listića suhoga mesa. Kompletan video, to je dugi video sa mnogo detalja, možete pogledati na našem YouTube kanalu. I za kraj dodajemo isječenu kobasicu,